Bangeni. Nami ngale 100 rand yami. Ngithi mvangeli ungahlali ndawonye. Take petrol uye emlindelweni. Amen. wasekhaya sokubaba soyiyo yonke wena umsebenzi mawuqhubeke phambili la usibaru mphathisile uthi ufuna ukuthi mawuya esontweni unuke kamnandi iperfume ke lesba amen amen nami ngale khulu nithi bungani mashiya mali ngelengele zipheze imnyama ngokukhwala bese ududuzeka baba siyabonga akubese badela bekumele inkosazana ikhuluma noma hlubi njengoba sekathokezela mfo hayi namhlanje sikhululeka mntana sekhaya qhubeka sibhangile ngoba kilikhe igama ngaphandle kwelikaJesu hlala kuye mntana sekhaya ungasuki noma ngabe sokudzima sokushisa ngicela ukuthi uqhubekele phambili nami ngiyakhuluma ngale mali ngithi mzala nawe udebe ngimidorila ngiphuma eBakersford haleluya lingunayi ngithi mzala ithuba kagogo ugogo akavuki kahle uthi mkhonyane umbathi haleluya gogo haleluya uthule bandeni nami ngithi kumzala ahlale enkosini amen siyagaca baba nawe uyabona Amen bathandekayo. Amen. Mfo la ngine-10 rand. Uyangazi-ke ubu-strong nobu-weak bami. Cishe wena wazi impilo yami kangcono. Ngithi ngalo 10 rand itayera maliphanja uyolipompisa ukuze ufinyelele enkonzweni. Amen. La bathandekayo ngithunywe umndeni. Sine society ke la kulomndeni ebizwa ngowethu umndeni. Society yakwaHadeni.
bathe abakwahadebe bake bafika lapha ekhaya bathola ubeka iplastiki eceleni komnyango amagundwana loku adlaladlala ngasemnyango bathi babona kukuhle ukuthi lapha eceleni komnyango ungasalibeki iplastiki ubeke nayo idustbin. Sibonge kumndeni apostolic siyabonga sibonga kakhulu kumndeni ngiyabingelela ibandla lasekhaya ngibingelela ibandla lasezulwini ubaba wethu Jehova amen bangcwele siyabonga emndenini umndeni usebenze kamnandi kakhulu umndeni emalini ukusipha imali engaka nge-1125 rand esipheni basipha imali engaka nge-1200 rand ingathi asikho isandla sengathi azishawa njengala ekhaya amen azishawe njengala before ziyoshawa njengala ekhaya itotal yakhona ithi 2325 rand amen bafundise mamlama sezofunda namhlanje
Oh yes. Amen. Oh yes. Nako e bohloko. Jwale ha o kena nakong e latelang la ho tate Modimo. Ebe yena ya boetseng a o etella pele. Ke santsane e le yena Jehova ya dileng a etella bana ba Israele. A ba kantshisa ka tshwalo ya leru. Le wena stepeng seo kenang ho sona mohlomong ha o tsebe hore na o tsamaye jwang. Empa ha e le yena ka pele ho wena a ka o kgantsetsa jwalo ka a kile a kgantsetsa bana ba Israele a ba kenya lefatsheng la palo. Ukuthula emandleni mzala ngithi ngale 100 rand uthenga insipho jabula nazi ukuthi ninemile ningathathi isikhathi phakathi Izimali ba? Namhla uchiwa pawe